Toki. Para ken Thanksgiving da den Lecom, Ruperto and Angela Flores and family, Dario and Winnie Manalastas and family, Marie Chris Mandap, Eddie and Esther Giao and family, Gilbert, Imelda, Justin Buan, Rita Ginto and family, Mario and Luisa Pabalan and family. Safe travel Daddy Roland and Beng Poblete, Mr. and Mrs. Pong and Irene Quiles. Special intention Daddy Ernesto and Nene Ong, Arlene Mercado, Arnold Mendoza and family, Toby, Timothy, Tiffany, Biuya. Para king quick recovery and complete healing Daddy Remedios Mangulabnan, Dolores Velasco, Leo Asuncion, Garen Madrigal, Fernando Asuncion, Diosdado Guevara, Benigno Galang, Margarita Balingit, Josepina Flores, Annette Hispino, Epifania Lawok, at Angelina Manalang. Para king death anniversaries, dari Engineer Teodoro de Mesa, 40 days ng Valentin, Santiago, successful operation ng Eddie Giao. At para ka rin kaladwada di Jesus and Adoracion Canlas, Ricardo and Juliana Gonzalez, Vicente and Apolonia Canlas, Ireneo and Epipania Santiago, Jose Tamayo, at ding sablang kaladwa, king purgatorio. In kaya katamo pong guest priest ang magmisa kaya katamo ngeni, yapin po yung Reverend Father Nitoy Mariari, Parish Priest of St. Joseph Parish, King Kabalanchan, Bacolor. Talakad tapong ngenit magkantatamong dalit a pamuklat. Makiramdam kayo ngeni na ingoras sa karapat dapat. Ngeni na ingaldoning kaligtasan, magbalik ta na lupkin Diyos, pangilaganing makarapat, nanumang bage makatakid, banking ke katamong kasuywan, alalang asa binanupaman. Makiramdam kayo ngeni na ingoras sa karapat dapat. Ngeni na ingaldoning kaligtasan, magbalik ta na lupkin Diyos, mi babata king kasakitan, king kalungkutan at kalipitan. Uli na niti, makilala tamong talasuyunin Diyos. Makiramdam kayo ngeni na ingoras sa karapat dapat. Ngeni na ingaldoning kaligtasan, magbalik ta na lupkin Diyos, pangilagan makarapat, nanumang bage makatakit, banking ke katamong kasuywan, alalang asa binalupaman. Makiramdam kayo ngeni na ingoras sa karapat dapat. Ngeni na ingaldoning kaligtasan, magbalik ta na lupkin Diyos. King lagyan ng ipa, ang poning anak, ang poning banalay Espiritu. Amen. Ing grasya't lugod ning Dios manatili kekongan. At keka antimorin. Kaluguran kong kapatad at tiyutana, king kalimang Domingo ning Kwaresma.
king susunod na Domingo, pagumpisan tane, ing maleldo. Ban karapat dapat tamong magsadya, kareting maulang paruminggu, kanakantapat sisyan, ningagawa tamong pamikasala. Itangan po, Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayan tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapu ko kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sa balang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. ing Diyos sa mayupayan tutu, pakaluluwa na katamo, patawaran karing kasalanan tamo, idala na kata sana, kimbye alananga. Amen. Manalangin tamo. Oyib pami nga tsubanwa, ing lugod ning anak mong tinayid neng tanggap, king pamayla sa king krus, banding kapatad na kamtandeng ligaya ning bayong biye. Alilan mo ing kaymutan mi, king pamamye king sarili, saupan mo king ibayong miya ing yato king dalumdum, ning kayang kasakitan, payinturo king biye at tula, ning paskong pamanyubling mebye. Adwan miti, kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang ibot, king libro ning propeta Jeremias. Nga na ning Ginu, daratang no ing panahon, nung kapilan, gawa kong bayong kasunduan, karing memalen ning Israel, at karing memalen ning Huda. Ene kalupa nitang matuang kasunduan, agewa ko kambering karelang makatwa, inyong liligtas ko la. Karing gamat ko, at linwal king Ehipto. Lipat ning maying antikong asawang lalaki karelo, era ti paran ing kasunduan. Antiyo kaniti ing bayong kasunduan, agawan ko karing memalen ning Israel. Ibili ke ing kautusan ko, king mabilog dang pangatao, at isulat kay ti, king karelang puso. Ako ing maging karelang Diyos, at ila naman, ding maging balayan ko. Ala na kanitang metong mankarela, at turo, at sumabi king babalen no, pakibaluan me ing Ginu. Uling baluro ring sabla, manibat king peha malating dili, at peha maragol dili. Patawaran ko ing karelang kasalanan, at kalingwan ko ing karelang depat a kasalanan.
Ako, ing Ginoo, ing magsalita. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Gawan meng malinis ing puso ko, o Diyos ko. Gawan meng malinis ing puso ko, O Diyos ko. O Diyos ko, malunos ka kanako. Uli ning alang kupas alugod mo. Uli ning maragol mong pakalulo. Wasan mo lang kasalanan ko. Wasan mo ing sablang kakong dewakan at linisan mo sa blakong kasalanan. Gawan meng malinis ing puso ko, O Diyos ko. Gawan meng malinis ing puso ko, o Diyos ko. Ibayo me ing pilubluban ko, at katapatan ibiye mo kako. Emo ko tatabi king kekang arapan, lalako kako, espiritu mong banal. Gawan meng malinis ing puso ko, O Diyos ko. Ibalik me kako itang tulang bunga ning pamagligtas mo. At gawan mo kong mapaminto king sablang kaburian mo. Kanita karing makasalanan, matula keng ituro, ing kekang kautusan, at keka magbalik langan. Gawan meng malinis ing puso ko, O Diyos ko. Pamamasang ibot, king sulat karing Hebreo. King kekaba ning bieno keti sulip. I Jesus, midaw niyang panalangin, at menigapuyang masikan, at menangis, arapan ning Diyos, ang makapagligtas kayo, king kamatayan. Pauli ning migpakumbabayat meminto, pekiramdaman nening Diyos. Bistaman ya ing anak ning Diyos, mebiyasa yang meminto, kapamilatan ning kayang kasakitan. At inyang meging ganap ne, ya ing meging panibatan ning alanganggang kaligtasan, para karetang sablang maminto kayo. Ing amano ning Ginoo, Salamat kin Diyos. Parangalantaya po ngeni ing mayap a balita. Ing ninumang bisang sumuyo kanako, kailangan yan tuki kanako, ngana ning Ginoo. Nung nuko ka rin niya naman intalasuyo ko. Ing Ginoo manatiliya kay kayo. At keka ang timurin. Pamamasa king may pabalita agpang kasanwan. Ligaya keka, O Ginoo. King panahunay ta, atin mapila na Griego mintakim piyesta bansamba. Linapit lareti kang Felipe tao Betsaida Galilea,
Peki sabi ra kaya, malyari miyang akit, Jesus. Pintalan ng Felipe y Andres at sinabi na iti kaya. At tilang adwali napit lang ang Jesus at sinabi ra, peki ba't ng Jesus karela? Di natang ng oras, baan mi paligayin niya yung anak ning tao. Ing katutuan sasabihan ko kay kayo, subali mong manabuyak, king gabuning binutila pali at mate, manatili yang magdili-dili. Dapat ng mateya, mamungayang dakal. Ing taong malugod kimbyena, mipahamak ya. Dapat yung may sakwil kimbyena, king yatong iti, manatili ya kaya, hangga kimbyenga langanga. Ing ninumambis ang sumuyo kanako, kailangan yan tuki kanako. Nung nuko ka rin niya naman, ing talasuyo ko. Parangalan ng ipa ko ing ninumang susuyo kanako. Ngeni, mababalisa ko pamiisip. Nano yung sabyan ko? Sabyan ko wari, ipa, iligtas mo ko king oras sa ite? Ali, uling itiyeng sangkan nung bakit di natangko. Bandikila ng kasakitan ay iti. Ipa, parangalan meng lagyo mo. Kaniting meto nga siwalang iba't banwa sinabi na, pe parangalang kune at parangalang keng pasibayo. Din tao nga tsukarin din damday siwala inya sinabi ra, menuldul. Dingaliwa naman sinabi ra, ating anghel makipagsalita kaya. Meki ba ti Jesus, ing siwalang iti meran damya, e kinguli ko, nune king uliyo. Panawon na ba natulan niya yung yatong iti, mitabi na ngening pamuntuk ni ting yato, at potang itas dana ko babo ning yato, ilapit ko kanako ring sablang tao. Sinabi na iti, bani pakilala ng makananureng ipapate. Kaluguran kong kapatid, ing may pabalita ng kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Maya payabak po kerongan, Maya payabak po among, ikatamon tao, may sane tamo king comfort because suling baby tapa, ingatan da nakataren pengari tamong. Remember, kayong pengari, potang baby kami pamu, ding anak yu, yung mamburindog pandang amuk, o kaya lango. Bakit burita mong ela sama na sakit? At nang kayi, uli na nitang idiyang etala buring manasakit, we end up spoiling our children. Etala buring manasakit at etala naman bisang magkasakit. Kaya pindaragol na rin anak ng kayi, etala mamburing magobrang mabayat. Etala mamburing manandaman. Kaya pineng kayi, potang dinalan da katamo kingkiyak ding anak, marurunot tapuso. Agad tang biyay tamburida. Bakit? Kasi talaburing kikiyak. Because our idea of comfort, yapin tang kasama kayong counter problema, kasama kayong counter conflict, katasana makayong counter kapag subukan. Because that is a good life, king kekatamong biye. Our idea of a happy and comfortable life is alang problema, alang sakit, alang pagdalanan. Kaya pimpotan daragol kaming anak yu, kapag in-spoil yu kami, naning maging tendency mi, we become so weak. Nano mo, maka-encounter lang problema ngayon, ring anak king kasalukuyan, nang gagawan da, madidepress. Kutnan nyo riya po, may nga depress kayo, niyang anak kayo, ali. Ngayon niya using nga manong depress. Bakit? Pigpiestan dereng kaya na kaninga manong depress, ban kanita malunos tamo. Of course, I am not kind. Bala mo, sasabihan ko na, tama niwala ken depression. Depression is real. Pero ning kayi, ulipin sinane laking mayan, bibayatan lang bagya, madidepress la,
may nala, lampala, ding anak. Naning buri ko sabihan, inga pong king ebanghelyo ngeni, titimid na yung ulagana, ding pamanarap, king sakripisyo, king pamumusan, karing kekatamong krus, at pamanarap, king problema at mabayat, king biye. Sabi na ning ebanghelyo ngeni, ang gange manabuing binuti lapale king gabun, eya dakal at mamunga. Nung pakiramdaman may nga manong iniyane ka romantic, as si pane ka poetic, king sinabi ni nga pong ginupag din dame, bala mo, alayam man naning kasimpli. Pero subukan mo nung ikang bining pale, nasane ka kitang comfort zone mo, nyange ka pamitatanam karing kamo, and all of a sudden, kutkut da ka king gabun. Kutkut da ka king gabun. At takpan da ka king gabun. Maralumdum. Ala ka nga karapat. At kay batay mo balo nung nanong panayanayan mo. Eventually, pag mitakpan niyang gabunin pale, may uranan niya, may dinan niyang moist ng malyari, mas pakya. At pag mispakya, nung tao mo, tinyang pakiramdam, kasakit masaspak. Pota nasabihan tayong expression, mispak kusalo, kasakit yung pakiramdam ay ita. Maspakya. Bakit kailangan niyang maspak? Uling nung eya maspak, eya manamut. Nung eya maspak, eya lumwaling sibut. At kapilan nepa mo, akiting aldo, potang itang sibut, kinaba ng kinaba, at ikit ng sala. At nanong parasa na ni nga pong ginu, ba't sasabyan na ini? Imparasa na ni nga pong ginu na yung tunay kabalduga na ning biye, may akit ketang comfort zone mo. Ing tunay meaning na ning biye, may akit ketang alang malilyaring kapag subukan kimbiye mo. Because what makes life meaningful? Potang we encounter conflict kimbiye. Potang maka-encounter tang problema kimbiye. Potang pupusanan tala ring sarili tamong kurus kimbiye. At potang alampasan tala rin ka rin mo mikakamalam kabaldugan ing kakatamong biye. At uy ning paganakana kikatamo ni nga pong ginungene. Bisa kang mikakabaldugan kimbiye, tanggapan tamo tetami tatakutan that conflict, problems, and struggles are parts of our day-to-day lives. Abelangan deni. Kapag mo tinggap yung problema, natural kimbiye, mamroblema ka. As if bala mo you're struggling, pero datang itangaldo, wala na ka mga karapat. Ninong walang tao walang problema. Ninong walang tao walang pagdalanan. Ninong tao walang pupusanan na krusitangan natin. At anang kaulagan tanggapan tamoy ni na abay ni Kimbie. Nung abay tula, abay saya, panin to ng tamo, we celebrate detang mga santing a milestone Kimbie tamo. Nung makanano talang kakawulan deta because sisipan tamo, partino nimbiya ko deni, deserve ko la deni. Dapat tanggapan tamo mo naman na rin problema kapag subukan, abela naman Kimbie, whether we deserve them or not. At naning tuturunan kay katamo ni nga pong ginung. O hining good news. Wari daratang tamo king punto na ning biye, bala mo ikatamo retang butol na ning pale, na potang makasalupot na kaking problema, gewa mo na nga ni sabla, ala ka na kangakarapat. Baloy po itang pakirandam, you are so helpless. Kasi la na kangapulayan. Ala na kangakarapat. Ala na. May salupot na ka. Angga na ka rin. Kaya pinewari paborito yung itang kantang, gusto ko nang bumitaw. Bakit? Uling nang kaibisa tanang ang tabili. Kasakit itang balo mo makasabit na kamo. Pero inglawe tamo king pamanabili katang Kapampangan. I don't know nung Kapampangan mo, siguro most of us, inglawe tamo king pamanabili is weakness. Wari, ikatapa mong Kapampangan na nakatakalaram. Potang kinomustada ka, kumusta ka Mar, sadyang ka okay, sabihan mo, ay okay ko mo.
Potang kitnanda ka, masaya ka, Mars. Masaya na ako man. Because we don't want to appear karing kalupatan tao that we are weak. Because our idea na potang tinabili ka, our idea of weakness, itapin. Ala na nga kakarapat. But the good news today is this. Pwede palang bumitaw. Kalupa na nitang paling ini, pwede ta palang tabilit pa inabuna. At bakit pwede tamon tabilit pa inabuna? Uling ning kay daratang kimbiyeta mo, potang atin tandaralana na problema, we think we are in control of everything. At ning kay pakilala na kayakatamo ni nga pong Ginoo, na you are not in control. Pakilala na kayakatamo ni nga pong Ginoo that we need help. Ning kay nung bakit daralan tamo king malala makapagsubukan at pakiramdam tamo lahat na nga karapat, buri namong pakilala ni nga pong Ginoo kayakatamo na manyad ta sawop. Wari katang kapampangan niya ta naman mapanyad sawop. Potangkot nanda ka nung agyo mo pa, sabihan mo agyo mo, pero yung tuto makakapit na kang kulangot. Diba? Kasi tabi Pero the fact nung bakit nga pong ginuparanas na kayakatamo ng kahit ang karanasan na lata na nga karapat, it is because, simply mo, He wanted to teach us the humility to ask help. Nga napin itang metong libro, ne? Eko po balo, sikat na yung ken TikTok ini. Nga na, what is the bravest thing you said in your life? Pekibat na help. Because asking help is not giving up, but it is refusal to give up. When we ask for help, naburi sabihan may natamo. But we are refusing to give up. Uling balo tamo tintapang ating pantawong malugod, makasadyang sumawop kay katamo. Sumanyad ta sawop. Makababang pangatawoy ta ng minyad kasawop. Makakainang pangatawoy ta ng minyad kasawop. At oiteng tuturunin nga pong Ginoo to have humility to ask for help. At kaduanin kay pakilala na kay katamo ni nga pong Ginoo, o teka mo tabili. Uling pag tinabili tamo, may tumoy ng assurance ni nga pong Ginoo kay katamo na nakataman tabili. Potang tinabilita na, it is a total surrender na bibiyeta na kinggamat ni nga pong Ginoo'y sabla, kasi eta na yagyo. Kasi lata na nga karapat. Kalupa na ning sitwasyon ng Kristo ngeni, balo nan diyang lumaban ya, mateya pa rin. Balo nan diyang lumaban ya, akot de pa rin at ipako king krus. So nano mong gawan mo? Yapin itang tabili kakasibalo mo na nakamantabili ni nga pong Ginoo. Yapin itang kilalanan mo that we are not in control of everything, nga pong Ginoo yung ating control king kay gana-gana. And that is okay. Mas manyaman itang pakiramdam na balo mo kapag tinabili ka, tsuka pa rin king masanting akabilyan. At sana yung maya pa kabilyan, itang atsuka king gamat na ni nga pong Ginoo. Itang alana karugo nga karapat, lamo sinabi mo nga pong Ginoo, Ginoo'y ka ng bala. Alana ko nga karapat. Gisang ko na yung lakas ko, gisang ko na yung kaisipan ko, gisang ko na yung kabyasnan ko, ala pa rin. At balo ko, ala ko nga karapat, nung ala ka. At potang mamarap tamo ka rin kapag subukan na reni, at tinabili tamo, at balo tamo nga siya nga pong Ginoo, sigurado alampasan tamo ini. Sigurado po tang alampasan tamo ini, maging mas makabaldugan at malalaming kasalpantayanan tamo, pamangilala ki sarili tamo, pamangilala karetan tawong tinalakad inyang mangailangan tamo at sinawo, ang popang pamangilala ketang kasalpantayanan ki nga pong Ginoo. Ipuapansin, ang detang hanggang pigdalanan nyo ngayon isipan na alampasan nyo, potang pisasabihan nyo la, bay kalyan nyo na lamo. Potang alampasan nyo la, nanong nangat yung puso,
Abay, may papatiman na kamo. At nang kay sabyan mo, wapin ne. Kabaya ti tama na mo alampasan ko. Uling bakit? Miras tamo ketang punto na bahalo tamo tanayagyo. At nino mo'y makagyo king kaya ganagana? Ing Diyos sa makakilala kay katamo. Amen. Talakad tamo po. Itangan po, sasalpantaya ko kin Diyos igpang mayupayan tutu. Nilalang king banwat yato, at kang Kristo ng anak ng buktong nga ginuta mo. Pengagliking upayan ni Banal Espiritu, bibayit kan Santa Mariam Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako ken krus, mete at mi kutkot. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliyang mebye, pepaytas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, sigpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, bang mukum ka ring mabye, ampong menga mate. Sasalpantaya ko, king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawa da ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alan angga. Amen. Kaluguran kong kapatid, ing Diyos pasulungan na katamo, king kakatamong biye, kapamilatan da ring pagsubok, at kikatangarapan at alalampasan. Karimbalang panalangin nga tang makibat, ginuiligtas me, ing kekang balayan. Gino, iligtas me, ing kekang balayan. Para karing manintun, meto nga kasal pantayanan, almalyari lang paniwalan, banat tagpuan de iti, kilubning Santa Iglesia, at akit de nga tsukarin i Jesus, king lugod na't lingap, karing kalulu at daralan kasakitan, manalangin ta king Ginoo. Para karing kandidatong mabinyag, ban akit de Jesus king komunidad, amantabe karela, king karelang kasal pantayanan, manalangin ta king Ginoo. Para karing taong tegulaling da ing karelang sariling matadtula, saya at kapanaligan karing aliwa, bang manatili reng akakit i Jesus, karing susuywan da, manalangin ta king Ginoo. Para karing dakala biktima ning gera at karahasan, banela mananabo king kayalan pag-asa, nunebagkus akilala ring Ginoong Jesus, king kayang kasakitan, at pangayangon ng sikanan at kapanaligan, ibat kaya, manalangin ta king Ginoo. Para kaya katamo mo naman, ban ka ring mabayat a aldo, akit taya Jesus, anting kaya katang inspirasyon, at pagmulan ning kaya katang kapanaligan at tetagan, at daptan ng maging lalo tangganap kapamilataning kaya katang pamagmalasakit, manalangin ta king Ginoo. At tanggapan sa ning Diyos sa tipagkalam na sa aing kapag nasanda rin kay ganaganang pepa misa at iyuloy na sa aking kayarian ng maligaya rin kapatad tamong mengayang unabi, ipanalangin ta king Ginoo. Ngini po doon tamo yung sarili tang kapagnasan. Kinong Diyos, madalas misasanay kami kim panawon na ng luka rin, alasang problema, alasang pagdalanan, alasang pupusanan na krus. Dapoting biye, apakilala mo, ay makanyan. Nune biye yang mamarap king kapagsubukan kayabe mo. Ban kanita siguraduan mo na alampasan mi, uling abera kakabandalan. Adwan miti kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen.
Manalangin kay kapatad, bang kay katandawon matanggap ya, arapaning Diyos, sipang mayupayan totoo. Tanggapan na saning ginuiting daon karing gamat mo, king kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O lubos mayupayan Diyos, iti isang sakripisyong darawon mi, ilako ring kasalanan, ding dininan mong sala, king kasalpantayan ng Kristiyano, adwan biti kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman natili ake kayo, At kaya ka antimorin, yat nayo ring puso. makayat na no king gino, Pasalamat tamo king Ginoo, a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulit. Tuneping karapat dapat at matulit, ing pasalamatan da kamparati at numang karinoy pa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya. Ing pamaylas at kamatayan ing kekanganak, migdalayang biye king meto yato. Tigkil no rin puso miban mo niya kapurian king kayang ligaya. Ing upaya ning krus bilalagna ing kayatulan mong kaniting yato, at ing pamagari ng Kristo mi pako king krus. Pupurian da kawo Ginoo kamberi sa blang anghel at banal, at ngaming kakanta. Tune kaping banaloy pa, ikim panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mula rete ngayon king espiritu mo ban para kay kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayo midawon ko sang loob kim pamaylas at kamatayan, king waning tinape, pepasalamatan nakat pinuri. Piraso net binyene karing king disipulot nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iting kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan king wanay kalis, pasibayo, pepasalamatan nakat pinuri. Dinwang ning kalis karing kayong disipulot nga na, tanggapan niya iti, ikongan, at minumko kaniti. Iting kalis ning kanakundaya, ing daya ning bayo talangang gantipan, amibubu para kay kayot para karing sablantaw, banketa yung patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasal pantayanan.
Inya ngeni gaganakan miyo ipahin kamatayan at pangasuli ng mebyen ng anak mo, daraw miya kay tintinapin ng beting kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatang kekay, pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kekam. Mapagkumbabaming pagamwa mo, kingi kami ngan sanang may sulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami ngan tingmentong nimbanal ay Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato. Ban mi ganap king lugod. Kambi ng Francisco yung kaming Papa, Florentino yung kaming Arsobispo, Ipasiano yung kaming Obispo Emerito, Sablang Pari, at dinganak mong pakatipon keti. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling me, at ding sablang may ngayango na biye, tangkapan mo sanang king maligaya mong arapan. King katahimikan ganakan tala puring may yango tamo biyeng kamaganak. Pakaluluan mo kengan, gawon mo kengan karapat dapat magkamit kimbiela nangga, ban kabe ng Maria, ing Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose, king maulang esposo, kayabe ring apostol at banal, at tinupad king malumong kaburian, king kekabaning panawon purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, ipang mayupain tutu, kagum nimbanalay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. At ngini bilang metong pamilya, manalangin tamo, kim panalangin na tiro ng Kristo. Ikabos mo kami, O Ginoo, sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan kay panawon bi.
ban king kasupanan kay kang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kaabang manenay kami, kambeneng maligayang kapanaligan, kipanyatan ng Yeso Kristong kay kaming talapangabos. O ginuming Yeso Kristo, sinabi mo ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Mo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, no nilawan mo ing kasalpantayanan dari nga anak mo nga tsuketi, at ing mabilog mong balayan. At pamayapan met bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ing ginumanatili kapilan man sa kay kayo. At kaya ka antimorin. Idakit tampo yung kapayapan kay balang metong. Spirit you. Kapayapan Spirit. po kaya kayo nga. Spirit. 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 Kaluguran kong kapatid, yung kordero ng Diyos, yung milalakong kasalanan ng yato, mapalad laring mayayawos kingapunan ng kordero. Gino, kumatampang tanggap keka, dapat kasmiyang amano mo, kumayap na ako.
kapanyawsan para karing kakasal, Inuel Francis Santos Francisco, 31 years old, taga 20 Sparrow Street, New Marikina Subdivision, Santa Elena, Marikina City. Kakasal kang Aiza Manyo Velasco, 30 years old, taga Purok 2, 778 San Jose, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal king San Pedro Calungsod, Paris, Sanctuary of Padre Pio, Barangay Santa Cruz, Antipolo City, Rizal, King May 11, 2024. King Kenen Lintag Gibara, 31 years old, taga Pio Porac, Pampanga. Kakasal kang Kimberly Ann Gagi Cruz, 28 years old, taga 4th Avenue, Unisite, Del Pilar, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal King Christ Light of the Nation, Paris, Model Community, Pio, Porac, Pampanga. King April 13, 2024. Arcel Nukum Tayag, 27 years old, taga Nueva Victoria, Mexico, Pampanga. Kakasal kang Kate Onofre Castro, 25 years old, taga San Felipe, City of San Fernando, Pampanga. Kakasal King Paris of the Lord's Annunciation, San Vicente, Mexico, Pampanga, ing April 6, 2024. Nanumampong sumbagal aabaluyo kareting kakasal, ipabaluta mo po king kakatamong Kura Paroko, iyamong Paul Velasco, or muntatamo po king opisina ning parokya. Dakal pong salamat. Talakad tapo. Manalangin tamo. O lubos mayupayang iba, kapamilatan liting sakripisyo, parati kay sanang manatiling kasanmetong ng Jesucristo ng anak mo, pirarakayanan ming katawan at daya, uling yung ginu, manggaman king alananga. Amen. Ing ginu manatili kay kayo, At kaya ka antimo rin. dukoyla rin kay kayong buntok. Ginong Diyos, asasaw kay kami, karimbingit na ning kamatayan, karimbingit na ning kapagsubukan. Mananasada ang tabayanan mo kami kapamilatan ng sala mo, potang sasamol na kami ng dalumdum na ning sakit. Adon miti kapamilatan ng Kristong kinumi. Amen. At bendisyonan na kay mayupain Diyos ng ipaanak at ning banalay Espiritu. Amen. Ing misa midawon umay kayo king pakalulot-lugod ning Diyos. Salamat King Diyos. Mayap ayabak pong pasibayo, dakal pong salamat among nitoy.